Dobar dan, deco. Pre nego što pređemo na novu lekciju, htela bih da vam ispričam šta mi se desilo juče kada sam krenula u prodavnicu. Na ulicu je izašla moja komšinica, starija gospođa, i pitala me da li mogu da joj nešto kupim u prodavnici. Naravno da sam pristala, pošto sam ja savesna i odgovorna građanka. Rekla mi je da treba da kupim 3 sapuna i dala mi je 210 dinara. Kada je komšinica otišla, ja sam usput razmišljala šta znam. Znam da treba da kupim 3 sapuna i znam da ukupno imam 210 dinara. Htela sam da izračunam koliko košta jedan sapun. S obzirom da nisam znala koliko košta, stavila sam x i onda sam ukapirala da sam ja u suštini sastavila jednu jednačinu. Ta jednačina je glasila 3 puta x da je jednako 210. 3 je broj sapuna, a 210 je broj dinara koji ja imam. Kada pogledamo ovu jednačinu, ovaj izraz sa vaše leve strane, kako čitamo? Čitamo proizvod brojeva 3 i u ovom slučaju x. Broj 210 je takođe proizvod brojeva. Ajde da se malo podsjetimo kako se zovu članovi računske operacije množenja. Prvi broj se naziva prvi činilac, drugi broj je drugi činilac. Rezultat prilikom množenja naziva se proizvod brojeva. A mi ćemo danas raditi jednačine gde nam je nepoznat činilac. Vraćamo se ponovo na našu jednačinu 3 puta x da je jednako 210. Kada vidimo izraz 3 puta x da je jednako 210, uočavamo da je najveći broj kod množenja u suštini proizvod. Kako ćemo onda dobiti ovo x? Dobit ćemo tako što ćemo 210 podeliti na 3 i dobit ćemo cenu jednog sapuna, to je 70 dinara. Kada radimo jednačine, obavezna je provera da bismo proverili tačnost računa. Umesto broja x pišemo broj koji smo dobili, u našem slučaju to je broj 70. Znači 3 puta 70 da je jednako 210. Da vidimo, šta možemo da zaključimo? Kako ćemo izračunati taj nepoznati činilac? Taj nepoznati činilac ćemo izračunati tako što proizvod podelimo poznatim činiocem. Ovo ćete zaustaviti i prepisati u vaše sveske. Idemo dalje. Hajde malo da vežbamo zajedno. Pred nama su 3 jednačine, rešavat ćemo jedno po jedno. Prva jednačina glasi x puta 8 da je jednako 320. Šta nam je nepoznato? Nepoznat nam je prvi činilac. Kako ga izračunavamo? 320 podeljeno sa 8. X je jednako 40. Radimo proveru, znači umesto broja x pišemo 40 puta 8 da je jednako 320. Druga jednačina nam glasi 9 puta a da je jednako 810. A nam je jednako 810 podeljeno sa 9, a je jednako 90. Proveravamo, znači umesto a pišemo 90. 9 puta 90 da je jednako 810. Ja sam namerno izabrala brojeve koje se lako dele da ne bismo gubili vreme oko deljenja. U slučaju da su to neki veći brojevi, vi potpisujte sa strane i samo rešenje unesite u jednačinu. Treća jednačina glasi m puta 5 da je jednako 625. Nepoznat nam je prvi činilac, izračunavamo tako što ćemo 620 da podelimo sa 5. M je jednako 125. Vršimo proveru. 125 puta 5 da je jednako 625. Može? Ajde da vidimo kako to izgleda kada imamo tekstualni zadatak, kako ćemo onda da sastavimo jednačinu. Koji broj treba povećati 7 puta da se dobije 980? Da li znamo koji broj treba povećati 7 puta? Ne znamo. I zato ćemo staviti x. Čim treba da ga povećamo 7 puta, pišemo puta 7 i dobijamo jednačinu koja glasi x puta 7 da je jednako 980. Kako ćemo izračunati? 980 podeljeno sa 7. X je jednako 140. Radimo proveru.
140 puta 7 da je jednako 980. Kada proveravate, molim vas, računajte, nemojte samo da prepisujete rezultat, nego morate da računate. Idemo još jedan primjer za one koji žele više, da vidimo kako se rešavaju složene jednačine. Mi sada imamo jednačinu gde kaže otvorena zagrada 6 puta x zatvorena zagrada plus 240 da je jednako 750. Dogovorili smo se, znamo da je sve ovo u zagradi nepoznato. Ako znamo da nam je ovo nepoznato, mi dobijamo ovu računsku operaciju, znači sabiranje, i nama je tu nepoznat prvi sabirak. Kako ćemo da ga izračunamo? Tako što ćemo od zbira oduzeti poznati sabirak. I dobit ćemo jednačinu koja glasi 6 puta x da je jednako 750 minus 240. 6 puta x da je jednako 510. I sada nam je prosto jer imamo običnu jednačinu gde nam je nepoznat drugi činilac. Izračunat ćemo tako što 560 podelimo sa 6 i dobit ćemo da nam je x jednako 85. Hajde da proverimo. Znači sada prepisujemo ovu jednačinu koju imamo, ali umjesto x-a pišemo broj 85 i dobit ćemo ovako. Otvorena zagrada 6 puta 85 zatvorena zagrada plus 240. Čim nam je ovo u zagradi, prvo to moramo da izračunamo. To nam je 510, njemu ćemo dodati 240 i dobit ćemo 750. Toliko od mene za danas. Nadam se da vam nije bilo teško. Vi ćete za domaći zadatak da odradite na 80. strani u vašim radnim sveskama. Vežbajte matematiku, igrajte se, a mi se vidimo sutra. Doviđenja!